India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ki khubor man daga step country tari unai wing kilong. Sedang gador basun ra jong Meghalaya Legislative Assembly henen gasngi yata ya bon kiman. Laple yo modor jong ulampang barim ga jilla Meghalaya u Dr. Don Kupar Roy ha Meghalaya Legislative Assembly henen gasngi. Pinkendria ulat ke jilla Meghalaya ya ka headquarter jong ka PWD Roads North Jowai Division Shashampung. Bat khandai pu armut ki bayo COVID-19 san ndre pu ingut ki balakot no bat khlat no uwei tang men gasngi ha jilla Meghalaya. Ki khubor ki babnya kasni sedang jong dorba sunrai jong Meghalaya Legislative Assembly ke balas sedang henin kasni ke lasakhi ya ke jimunjur jong gayeng banwanra ya ka Garo Hills Autonomous District Council hapo ke jing sensha jong ulat ke jingkan mau buram ya ulampang berim ubala khlat no u Dr. Don Kupar Roy lembat ki wei kiman lasdang ya ke dorba sunrai da ke jingkan bana jong ulampang ha ke yeng dorba assembly uba met ba lingdo ya ki keteng jong ki dekhot ki balaji da uhi banyarap ban pinya ya ke jingshong dorba ke basan sngi ke balas sedang nadu henin gesngi bat ke kut hadu khat atari unai wing hagani gesni usembut menteri rangba ke jela uba prestun tensong ulawan ra ya ka khaipot ke basap huai jong ka Meghalaya Construction Corporation Limited jong usnam 8000 khatpra 8000 khat khandai uba prestun tensong ulawan ra ru ya kamat jong ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat bat ke recruitment lembar ke condition of service rules 8000 arpo Nagaliang ikong Amperin Lingdo ibade chairperson jong ka Assembly Committee on Empowerment of Women ilawana ya kakaipot ke balai jong sunam 8000 arpo ka jingshong dorban hin gesni kalayak ru ya bun kimat kum ka Meghalaya Settlement of Areas Bill 8000 arpo ka Meghalaya Mineral Cess Amendment Bill 8000 arpo ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission Amendment Bill 8000 arpo ka Meghalaya Rights to Public Service Bill 8000 arpo ka Saint Xavier University Shillong Bill 8000 arpo balawan ra da menteri ka Menteri rangba ke jela ukonat kesang ma bat menteri ke puli dang le jong ke jela uba lakmen rumbui shosho ukonat sang ma ulawan raru ya ka supplementary demand for grants bat ka supplementary appropriation jong sunam 8000 arpo wei haba ke mau burom ya ke khot jong ke parliament bat ke khot jong ke state assembly balaklat no ha kini kin rib naik bladem menteri rangba ke jela ukonat kesang ma ulai thu bakari kaladu hadu live khunai mut ke khot jong ke parliament bat ke khot jong ke state assembly hakari kumu menteri ke sarkar me Uram Vilas Paswan Menteri Barim ke Sarkar kini Jaswant Singh bat ya menteri rangba baningkong jong ke Chhattisgarh u Ajit Pramod Kumar Jogi bat ubolong bat ulaong ru ba ke jingkhlat no jong kini kalong ke jingdo nong ke bakrau ya karihi baro kowe kiwe ki dekhot jong ke Meghalaya Legislative Assembly ke blai shimbenta ha ke jingkan ma borom ya ki dekhot jong ke parliament bat state assembly blakhat no kilong u chief whip uba process ti saukme u Zenit M Sangma uba George Lingdo uba Miral Bonds in uba Edelbert Nongrum bat uba Lambor Manyang ka Meghalaya Legislative Assembly hnegasni kalaple yo modul jong ulam phang barim ke jela u Dr. Don Kupar Roy ha annex hall jong ka Meghalaya Legislative Assembly ya uni modul jong u Dr. Don Kupar Roy lamphang barim ke yeng dorwat hawan ke jela laple da ulampang ke yeng dorwat hawan ke jela u ba met ba lingdo u menteri rangba ke jela u konat ke sangma bat unong lam ke liang persya u Dr. Mukul Sangma u Dr. Mukul Sangma nong lam ke liang persya aba ajing kran ha hnegasni u lapun ke mau ba u Dr. Don Kupar Roy ulong wei balak roy ban ajing rap ya kinong nikmat ki batmai u konat ke sangma menteri rangba ke jela u lapun ke mau ya ke jingkrau jong u Dr. Don Kupar Roy lembat ki kam ki baula no sinyang ya ke jela ha ke jinglong nong nikmat ke jong nagaliang ulampang ke yeng dorwat hawan ke jela u ba met ba lingdo la pentim ba ke jingte ya umodul jong u Dr. Don Kupar Roy ha annex hall jong ka Meghalaya Legislative Assembly kalong namar ba u Dr. Don Kupar Roy u ditang ma u ha ke jela u balaklat no na kene ka perthei ha ka por budang long kum ulampang ha ke yeng dorwat hawan ke jela ha Asam kata puli dang li jong kejela kala pelat ya u number phone bom do kamban hapan siu pusa nak benda ki khna school ki bosong school haki school sarkar kat kum ke jinget ho jong principal secretary kata puli dang li jong sarkar Asam ubi Kalyan Chakrabarti ula pentim ba uni u helpline number udai nak benda ki khna ki bosong class 6 sadu class 10 bat uni u principal secretary kata puli dang li ula pentim ru bon sa penya shu saya ki we de ki class uni u toll free number ne u number u bom dan jingsio haga baki khna school jong ki school sarkar ki labon phone udai iwei phra not lai sau san lai san nyo phra u Chakrabarti ulai thuru ba uni number untrai kam hakin reus ni lenter jong ka sitio lai no tanga ka sni ublai bat ka por ka long do shi pho jin step hadu lai bije no phai sngi
Kajimbo ya uni toll free number kalong nakabenta ki kena school ki bakwa jingsai ni jingpetai ya ki lenlongkot ki jongki lani wat ya kabenta ka counseling ru. Ucakra berti ula ong ru baka jingnya jong ka sarkar Assam menbo ya uni toll free number kalong ban ajing rap ya kena school kani ka jelam. Kani ka day ko All India Radio Shillong bolam sipi ya khubor to mentangin sangap ya kani ka jing pemnam. Laitli kijing blin bangi baru ngide ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas na jing dakmat bat kumut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang haju. Sait bhai kikti bat betab hai ya kakamat bat le e kita bunsin. Tu minit relang banilai persya ya kijing pang COVID-19. To mentangin phabiang syak khubor. Naga benda ke jing mentoi jong ke jing trekam jong ke tenat bat naga benda ke jing suk jing pentrekam ya kakam ulat ke jela Meghalaya lemba ke hukum ke bawah lapin haka lai terik unai wing kalau ong bakal penkerja ya ke headquarter jong ke PWD Road North Jowai Division Sashangpung bat kini ke jing penkerja headquarter kan trekam no Mardor kata masin pengi ya kini ke hukum. Naga benda ke jing penkerja ya ke headquarter jong ke PWD Road North Jowai Division Sashangpung ulat ke jela Meghalaya ulat kerteng ru ya kini ke headquarter ke Batamai kum ke Shangpung Division. Ka jela Meghalaya tangning kesni kedon kendai pu armut ki bayo thma yo COVID-19 hindre pu wengut ki bala kot no bad weng bala khlat no na COVID-19 ka office UDSS samai kala pentip bakini kendai pu armut ki bayo thma yo COVID-19 tangning kesni hajela Meghalaya arpu armut ki dei na East Khasil District khat prangut na West Jaintia Hills District khat nyongut na East Garo Hills District khat sangut na East Jaintia Hills District kendai ngut na West Garo Hills District hindre ngut na South West Garo Hills District sangut na Riboy District but na North Garo Hills District. Kinre puengut ki balakot no COVID-19 hin kasni ki dei live khunai ngut na East Khasil Hills District, hinre ngut na East Jaintia Hills District, hinre ngut na East Garo Hills District, sangut na West Garo Hills District, arngut na North Garo Hills District, but marunway na Riboy District, South West Garo Hills District, but South West Khasil Hills District. Uwe baklat no hin kasni na COVID-19 udai na East Khasil Hills District. Kajela Meghalaya hadu hin kasni kedon khandai hajar praspa khandai phulai ngut ki balayo COVID-19 haga jela haga ba khandai spa prap khandai ngut kidang don haga jing sumar pra hajar praspa khalai ngut kila kot no bat khandai phuai ngut kila khlat no kari India kala ki ba na ki balakot ya COVID-19 tang hadu nin kesni ke India kala don palan nyof nyolak ki balakot no na COVID-19 ka balapan poy ya kari sya ka khandai phu arnak pon arpho nak sispa ki balakot na COVID-19 hawa pai sya ka jela Assam umintri ka kot ka khia jong ne ka jela ula pentip ba hadu nin kesni la don salai spa phraphut ki bayot mai COVID-19 uhimenta beswa ula pentip ru ba ka jela Assam menta ka don hadu khandai phusan pon riu nak sispa ki balakot no na COVID-19 ka jela Assam hadu nin kesni ka don phra hajar sispa siphongut ki badang haga jing sumar yo COVID-19 ha Tripura tangning kesni kidan sispa khandre ngut ki bayot ma yo COVID-19 ba sispa khasan ngut ki blakot no ka Tripura hadu ning kesni kidan khandai pusa pon khandai pupra na ka sispa ki blakot no na COVID-19 bat kidan ru hadu lai spa san phongut ki blakhat no na COVID-19 ha Tripura Hanagalan sa santunyomut ki bayo tumayo COVID-19 hinigisni kabala punki ki bayo COVID-19 hanagalan syaka khandai hajar aspan rup sangun umintri kokoi kakhya jong ani gajela US pangyu phomula puntip dan nakini ki santunyomut ki bayo tumai apu prangut ki na Kohima afnrewut na Dimapur bat mariwe na Monpiran bat Mokochong kajela ru kodon sispa sap sangut ki bakoi yo COVID-19 tang hinigisni kabala punlong ya kajela bakandon prahajar nyopu prangut ki balakot no bat siaja sangut ki badang don hagajing sumar na ki sapu prangut ki balaklat live khundai ngut ki dei na COVID-19 henrengut ki dei ki bomdon COVID ba laingut pat ki dei ki badang wat banyak swa halor kajing yap kujungkim ka election sistem samai jong South Lee ki constituency jong ka assembly election ha Manipur kan long mentagasngi kidan haru khatwe ngut ki katong ki banaya airang ha ka ne ka South Lee ki constituency jong ka election sistem samai ka jim pemana ya ka result jong ka ne election sistem samai ha Manipur kan long ha ka spotarik mentau bnaim Kajing pusyang ban pelit ya kading ha Jakabu umnyang ha Bakjan ka bahab ha Tinsukia district ha Assam lanang beteng da ka Oil India Limited Shuru kinong pelit ding ki banarika Canada kilapoy lang ha kani ka Jaka banyarap ban pelit ya kani kading ha ka juga pol ka Oil India Limited kalap lai pisa hadu lai pinyo klo tingka ban ajing yarap sya kitu ki bahiyeng jong kilanot ki belangat ha kani ka jingplu ka belaplu ha khnai tadi ujil leu mentaus nem
Katu ki khubor ki lakut ki bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat akapor pravjin se so baka Delhi station nak benda ki khubor aktin Hindi baktin pareng. Kani gadai ko All India Radio Shillong.